Langhin constituency ke Parlu, sikari ingti arong patua klamalong EPHLC asong pencerok tok ami ke pamanpon. Lakhakuri ke thom Langhin constituency ke Parlu sikari ingti patua klamalong pini aruni 5 kli arni all party hills leader conference asong pen cerok tok ami kangnipon. Labangso ami along Central Committee pen EPHLC mi pujai kathar kongchun bangsar kiri rongphar EPHLC lamjai sarpo angtong ti kathar Rajan Hanse Korsing Timung Bikram Hanse Dipen Rongpi Rita Kram Sapi Duniram Timung Samson Teron Sarmung Rongphar Lapen Pini labangso cerok tok ameyalong Mongol Singing Tipensi me cepahem puponlo Lapen labangso ameyalong kethe keding atum chetong dulsi karbia khei ringdok ringni ke dolong ji aphan alam the hai hui aputhak jai pong salabor arada tumaphan than pari te kangsi ne ing samjin pen pachunpon Ason kaprekali nilitum EPHLC anatu kacepang tangji lapen kacepe ongji atum rat atum aning hang piklo lama si dak meeting donanji pulo ni tomhan la si pini dak mei gedu dak sikari ingki arong pupodi dak la sorong ni tum dak langhin MSC homo constituency long tu meeting itu la hello labang so dim ben ane tu meeting litum ke pini a meeting chot la puali ni tum ke dam ading antan itum aning na pe thedun sai selo MP tu ke ni litum highway kol APHLC la pende thela ma ke tum ke personal benefit aphan se claim chot na lage rat aphan puali theglor lo congress hutsi siksidul power ta kapivir ke cheng lo ke di ange non BJP tum pivir mucho amati Congress pensi BJP dun lo BJP pensi aku non Congress dun lo labuchot na lage hang da ke mega velo lage ame thang phanchot na lo kunu rokom pi ne chodun long bom ji me ne la phanchot na lo lage rat aphan det aphan pugali lage song kaprak dan pinina cepa ok dun pini ne tum la join dung long langkai jana lo ciri suri ing koi di काम के थे चिरी सुरिंग कोई पुके लगे डिस्ट्रिक्ट सीधा दो ठुके ये एरिया सी बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस एरिया दो ठुके सी इतु ला नॉन बीजेपी तुम चराई टिप को लाके नेली का चिनिया टेंगे लाके के दो अन अबस्तु तहला तुम एन लापो पेन लोंगले के चिया तुम चराई टिप जी पो पंचरा ना लगे अथे महला दा काम ने क्लेम लो सो कंपनी ना क्लेम लो पुलोटंग ते कार्बिया तुम अफ्रांग पेन कार्बिया रोन पेन lapen karbi chot kali ada garo tum tado lapen boro tado lapen dimasa dono ne pene ne lichini ne la langlu tum do ta the hala tum an traditional ateng pen hala tum traditional customary law ateng pen hala tum long le pata ke long tang do hala pata na cancel lapo alang litum phan ke eviction si plung lapo la ke kachi raji ke che tum si cherai po lage la ke che tum phan along leki pijia panchora na athema company tum pulelo te isihni hemkar ko phange karbi tum pan ta piji mene setal ake onge bang sai sei ge di ta akam ji claim ta bang tum sai sei hala tum wang lo te hala tum long apunu jawan we de jima a ong sar jawan we de a pinu jawan we de a korpi jawan we de jima wan pe ke di ang hala tum do thip po lage la itum adet na che rai ji panchor lo lage lapen LE, CC, lapen PS level rongarat, rongasar, basapiamay, aklim somar, kadukawe atumapan on stame, nilining aklong pen, kardom ng kipilo. Kachini ki jakong, bangsu kachini jakong, abang putin, anutin, non may meeting kakidun, chithor lo, lasi, initum kachini, abang putin ka do etlo, kalang makali, nilining arong ong, lasi, ilitum, abang putin sa tame, kamang hu, atuwar ke ilitum damdelo, lapen, ilitum along non, ng karjapi, asong zapi, doan na pam sa tame, ilitum, ning kithe kitroy, lapen kanghon, Arno Mahirjume, Karbiang long East West di Mahasang lang tape donang. Duk paprang siri chocho long. Ilitum, duk piglo, ilitum, inglong akay, Karbi akay, ilitum duk piglo. Kopilo kiduk, kamatha kiduk,
kisung, kiculang lepeng kisung, tuwar kidam, ta ititum gari, itum basa bharata litum dun imo wetong, pocket anle kacit hagan ta, nilitum ning arong pikpik, nilitum ning sang pikpik, nilitum ke, gari akimeta, ilitum awe, ilitum ke, kidam jia phans tame, tuware bank, scooty barak, तुम्हारे बैंक के ऑटो बरा तुम्हारे बैंक के बस तुम्हारे बैंक के सारा गाड़ी से तमे जो कसलाम ऑक्सीजन के रोप लोगो कलामा कलिसार नाली गाड़ी के रोप लो दी रोप से तमे इनिंग इंचिन के रोप रेडी सर इनिंग इंचिन के आंसो से के प्लान कचिनी अजा कong lo lakado kaweta lasi non ke Narendra Modi phang se nile kang checkpo 140 crores will be affected in future. The population of India, 140 crores will be affected. Kopilo effect po ke? For 140 a population, a crores a population, amude da tumke kisung pen lada kithi ki jang pen loksi lada ke hopat po non. India alone. La pen